motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Benvidos a esta primeira eliminatoria da fase final da Liga Galega de Infantil Masculino, na que xogarán Novo Básquet de Vigo e Básquet School Ferrol. Imos a empezar coa presentación dos equipos. Polo Básquet School Ferrol, co número 4, Mateo. 5, Marcelo. 7, Jorge. 8, Gonzalo. 12, Martín. 20, Ángel. 22, Osiaga. 24, Miguel. 79, Alex. 99, Niebla. 00, Juan. Entrenadores, Antón Rey de Manolo. Por lo todo Básquet Vigo, con número 4, Cae. Número 8, Jacobo. 11, Sergio. 13, Diego. 20, Marcos. 21, Ángel Rodríguez. 22, Ángel Saavedra. 24, Jaime. 32, Óscar. 38, Félix. 91, Alejandro. 0, Mateo. Entrenadores, Miguel e Iago. Fisio, Floriano. Arbitrarán o encontro Adrián Prieto e Laura Laura. Mesas, Alberto Sanz e Alejandra Carrillo. Boas finales dos equipos. A canteira non para.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.